sada vas vodimo u Rudo. Gradske deponije su rak rane svake lokalne zajednice na istoku Republike Srpske. Pored Višegradske, koja se nalazi kraj magistralnog puta i blizu grad Ruđanske, je udaljenija od Varošice, ali pravi probleme mještanima sela Omačina. Opširnije u priči kolege Radoja Tasića. Na poziv stanovnika sela Omačina i Dolovi i onih građana koji dolaze vikendom u svoje rodno selo, aktivisti Centra za životnu sredinu iz Banja Luke obišli su gradsku deponiju opštine Rudo u ovom mjestu, tvrdeći da je ona nelegalno ovdje locirana prije 5 godina i da nanosi veliku štetu mještanima. Gdje se odlaže komunalno smeće koje je na sasvim nepropisan način locirana. Nalazi se na obali rijeke Lim i izaziva zagađenje kako i zemljišta, tako i vode kada nastaju padavine, ali tako i vazduha jer se deponija redovno pali. Ona šteta svim okolnim stanovnicima. Sami lokalno stanovništvo se pobunilo i pozvalo nas kao ekološka organizacija koja radi na prostoru čitave Bosne i Hercegovine da im pomognemo na način kako mogu da zaustave ovo zagađenje. Pa generalno smeće pravi i problem jezeru, problem cijelom ribljem fondu. Tu je i dim, stalno gori deponija. To smrdi i šteti i ribarima. Ja sam ribar prvenstveno, tu imam vikendicu. Dese se dani kada ne možemo uopće pecati, jer dim se spusti skroz na nivo vode i to je nesnošljivo stvarno. Čak i u kući kad se zatvore svi prozori, unutra i dalje smrdi od deponije. Imamo taj veliki problem sa smećem koje zaista želimo da na neki način pomjerimo odavdje, da spasimo prirodu, da spasimo sve ono što se spasiti. Da, evo, vidite sada kada su nastale ove velike kiše, ove poplave, došlo je do izražaja ono što mi radimo ljudi. Ja kažem sve što je dobro od Boga, ja što je loše od nas samih ljudi. Deponija je u posljednje vrijeme ograđena, zaključana, a redovno se zemljom zatrpava svježe ostavljeno smeće. Vatrogasci gase vatru koja se povremeno pojavi na smetljištu. Ipak smrad je nesnošljiv, a smeće u vrijeme bujica dospijeva u rijeku Drinu.